NDC for nyina mu ni twasere enti minister to su kwase a modam Lance Minister Kofi Ba se wan wo ya kwase a Emmanuel Ba se wan wo ya kwase a che nipa bia because mama kwase a ne ya busuya Twene Jonas Almighty Twene Jonas ababe bona adwen a kire John Dramani Mahama efa Chief Justice a wa suspended no Twene Jonas kire mu a nyansa bia enimu say e wo say was suspended Chief Justice because Chief Justice baby ono no ti a wo dwen ne ho no enka eni kwan say eye Mahama e suspended na emu so onim se obe suspend obi ana owo ade bia oya onfa nkoboko na oma soldiers fo nkwochechi nkofo na omuku amanfo no eno na hia Twene Jonas abobo na adwen pa a kire John Dramani Mahama sanso na eye Lands and Natural Resources eye Kofi Amaboa a ono nso endra obetena mic anim esuye efa galamsey issue ya ekoso ya ontumi en continue ne ho no ono nso Twene Jonas abobo na adwen achen sanso na kum chacha a ono nso obedidi Twene Jonas atem no abusuya ene de wa repair obia agene samba 1 2 3 4 5 no obia agene de what ya say GH kwabi media so message so be subscribe na wa share na wa like abusuya eba Chief Justice ne suspend na ya suspend na abusuya enche bia na John Dramani Mahama etse ekuo bi se omo hwehwe Chief Justice ne nema bi mu because nkofo bi eye complaining e ma omo hwehwe ya na ya ntehwe na enda de eba ya ne se you say you suspending no abusuya always mention your name and then the people love you so much mbese me bie na pampa mi go wi ana no ayede too much obi say NDC fo ne hwehwe omo fo mu jimi nko omo hwehwe me ba be fire omo kula me fire John Mama ne kwahia ni mu watimi akọ suspend the Chief Justice ne kwahia ni mu se monto watimi akọ suspend the Chief Justice but ontimi enye nko antimko fo ngu krum anti soldier fo ngu wo say that law now is the same emrana as suspend the Chief Justice no the same emrana Emma yam pay justice ma police fo na yaku omo oboko no emrana ntimi nkonkwache boko fo kele nipa bone fo oboko but emrana itimi di obi on kan Chief Justice o tin kan de emrana timi di no but emrana ntimi ni obi a police ni a yaku no de John Mama kwasi empanyi ntimi enye law say oh I use the law to command authority say omo fie bia monwura fie bia ne anyi nkofo no mkum police fo no na me face law da bi emra na edi obi okuma asenko a edi obi wonkan ti Chief Justice me bi za so teboko a ka John Mama kwase empanyini ebema yakwa akochi na ana yakwa suspend na say ko beja no ho edi entini ya chichire nkwase aman if we are building a nation or we are rebuilding a nation the law is supposed to treat everybody equally. It doesn't matter where the person is. Eti bokofo nkwase afo no omunkum nipa nko free na mampanyini kwase empanyini no otimi instruct power o ewo enkran ema power ni ye adwuma on kan ba boko akuanase wode old me start power man nkwa mampanyini ne yakwase a NDC fo nyina mu ni twasere NDC fo nyina mu ni twasere ma me se metimi abie to view na ma ye show na no den foke so abusuya Twene Jonas abobo na adwen a kire John Dramani Mahama na medie eye Chief Justice tokunu a eye John Dramani Mahama epese oyi no di abusuya mene ne nya adwen because Chief Justice boni be na waye what you say ntokwa na ekoso no ne hia ntokwa na ekoso sesia eno ne hia enye Chief Justice and I was say you suspending the dibre what you say abusuya over 2 days ago na hu say video bi popular media isu a eye Kofi Boama a ono na eye Lands and Natural Resources ba galamsey nsensemi eno na ema yenua be mai ono nso o tinu nsuo yes ohu River Pra de wa aye no ohu ye na ne yam ahye no eno na dane anusuo ema no e wa bra no ye press conference abusuya na ano odin o hwe be ma o su a o se ya de galamsey ne de nsuo no nanso awase papa u control ho kakra na wo hwe nsuo na wo su na ni nyina ye galamsey ya nsuo ase no River Pra no hu ya abusuya na koma atua na wo su no
Tia ye minister no ti ho a osuno lands and natural resources ono na osun sano because of galamsey issue na wo ho na wo hu ye no eno mom ti na ema ye minister osun sano na galamsey ne de ano den hu di a oyambe so but papa this is not a time I was say what traffic esu one who ade ne sano was say we state emergency task force no ankomo koho what ya say enye esu na wo ti fie no entumi nsesa bibia ontumi ensu ema bibia ensesa Mr. Boama ontumi ensu ma bibia ensesa nti the best thing is say task force na ayeden akọ na omakosolve problem no eno na ehia sesi a yepe enye esu na wo ti fie no a wo su awusu ya eba sa no eye party members for ni bi ekasa ye amanfo nso akasa afa ni su na wo su no yenti e wo the side emra Galamsey and Montua Ebasi. Who was a minister? What did you say? I'm an Yapre and as a Ghana for say, it's soon I was going to blabber. Who is it? Crocodile tears. The amount to me. The minister, and I say, or Baba down say, no, about 5. Nobody I can't say, or now some men from about. Yeah, you to me, amount say, crack down illegal mining. None of the such a Uber such a day. Wow, to me no. Who's now Obofoa, Yajina Yaro, one was it Yakani, Yenny, Massa, Akufu, Domama, Akufuado, at me and Galamsey worry. And I catch us over to my Yena campaign, Tia, Akufuado buying, Obian Dudike, Babiana Mjina. So, Minister Babe Sundia, Domama Resane, a Chasa Mundi, the Pia Mubet my abwa. Yes, you are quite home by. So, Mama, I'll so resign because me when say was said you was Siano, I am non starter, ultimate mumino. I am simple. Yeah, be ultimate move. Who go for class 30 say we go through government. And now, Minister Besucha, our Galamsey one, I didn't know for me. We share your man, me share your mama said, oh, Sikona. Oh, Niaku draw the best save one, Maui. And Ubusamia, to Mama. Me wouldn't say obey me as a saga obey my BBR, including Galamsey. So a big cancer time or the Diamond Ghana for them is suffering on your best in 3 months and that's what 4 months. It's more than time. Massa, a Jabba in Franopa. Obu, oh, small boy, no Burkina Faso. Oh, Russia, way no Como. I just said, and Yabri so say Burkina Faso. Mobile money, Western puppet, my Western puppet, and I'm a French actually. I know most say go to near Yemen in Uncle. Now the catcher say, Mimi Fred Macaskasi. Me Fred at Macaskasi. And the Macqua Western Ready. Semi Quaco deep power Galamsey. China, you know, farming. Who say, Yatina, yet deported in China. Namidana Mundi Portland called Macaskasi. Namigana need a Mudimin. Where as a man, almost just cover floor. I don't know what about campaign. I win a power. MPP near DC. I bought for a sponsor because of Galamsey. I don't know who be piano. So you're babbling when you're married, near you my way as you are. Then I can't reply. Quite a Muntinia. It's Muna Momagani, Nayan man. Let me because a demonstration from your campus will be a Massa. And for 4 was one to say, Yanni, Yahu say, yet to be fetro, and Yasakai, and company for no so. The bet me I said. The Bemo said when we are near so Muntia may catch someone neck. Say, and Baba woman. Jonas H. Lemua, ye minister or cockatna camera anymore, O swim. What to me say, who make immediate task force no, what ho and I was in fast bank, and I also say, what na camera name Esu. Jonas Akasa, and this is for you know, I'm only chasing. Obi say, I charm to me. Lances out the illegal mining. Your mama sees it. I said, Mamma, fire and go see it. Mamma, fire and go see it. Well, no, the minister, Quasiana to Osu say, Chama to me, I say, so, and the minister to Osu, Quasia more damn. Lance Minister Kofi Bass and wine, where Quasiachi Emmanuel Bounce and wine, where Quasiachi in the Pebia, and one bed now, Musonum Quasia, Quaji Lances, a free to me, Samno. More damn. Yeah, the 2 million mamma, some may juma, and to be a criminal, over to now, swine, then what Jimmy? Obi the Bonia, over to now, swine, then use the power to fix the problem. So many channel, and the power has been given it to you.
etinya fe na abetena de kwase aba besu ti said ye obi a unkura power we ya boa so eti me bisa John Mahama say adi enti no ye kwase asa say utimi ma power ye adwuma o nkran say Chief Justice mo hwe awaje bribe nti yenkoye den yenkoye obi so kwase stop playing with Ghanaians mind MPP tomorrow and but to MPP to tomorrow but NDC but you are the same person who can pay for NDC Ojan na me nim se John Mahama ekwahia ofui me nya party bia ni me po bi obaba be yo maye me pe mampanyini a obaba yaku police ni a omku police ni no ombe face mra me pe mampanyini a law no etwiti Chief Justice one client sa law chronic titi obi a wakum nipa oboko what as ye mempem mpanyina ye kwahia o ye bayasa obi kum nipa oboko na oko free na obi kodi police ni atem one client ni akwache no and obi di police ni atem okuma asia ni akwache no ba de onu akum nipa no eko free o ya boa sa mempanyini ye kwahia ntimpese ye mempanyini na o so no John Mahama kwahia mpanyini no o instruct power chrono the what they suspend the Chief Justice no and instruct or boko ma police for acquire den okwachichi omomku police for no nyina near the omba police station near the court no mko fisimra say mra ntimi ndi obi wankan na nya obi kwasi ampanyin a 10 year boa no no te boko a okum ni pa free. It doesn't supposed to work like that. It is your mama na kwasi anu ajimi ameka che no amwosua nyansa odwan me nya ndisi ni na me nya MPP ni me Ghana ni nti omuye ni nyina omajimi amedi omatema bonko asia omubai no omunim nyansa kada omunim nya ombai a na omoye adwuma ni na me bo mabaso wa unim na wote wonim say na me bo mabaso until say yi love you mutwam nyina me bo mabaso until so mo a NDC for na de omkwase akobo Kevin Taylor boa no pa say o meda da Ghana for so be deport me ansa na me start aso mumu onkobo pa ma na me ma onko free me ba be fire obi aya we say John Mahama ne nye kwase a nka onko mani panisika nani unim so onye obia o we just babysitter mo na mo hwe no mo na maniska me obia ma me kapre me twi BMW. I drive the M competition powerhouse enye na makwa akwaji me BMW. I buy everything cash. What dey say onu Kevin Taylor boa no betunya to empower da kopim tam obi na John Mahama na akra anya to tam noti so nti kwase hia ni ba ti se obi ono te edema oba na to aduane mani de no na mo mane da Ghana for say obetimi deport to the Almighty Trinity, the man of himself. What just here the big boss na mo John Mahama kwase ampanyin no obi a woman is kan no asoma so mejimi na sa kwase asa no menyam na me fire mo na menyam na abra mo ka bi ma mo firi o da bi majimi nti ese mo kobo jimi pa won na majimi a kwase a wajimi a menya wodan enti ti said ye wajimi police ni yakuno e de enti na boku ni na dwen se otimi ku police ni ko free impossible. And the best thing is say my police for them kwachi nipa na wakum nipa na dabi but in kraini a no Chief Justice there ye be kwa ko here at investigation team so mo investigating John Mahama ni twasere na me catch say the police are from home ni gina who say police for no gina obi o mo petrol ya nshira obi bia so tie no kwambe BMW ti o mo nyina oh enti o ma Jimmy anu say mama me dey o mo top anka land minister ni to ho Jimmy o enu ambe fire no nye no di America akwa suspend chama untumi no wa suspend ni mining center no se man me fire na o mo ya moa to mi ni kura e di enti na o tewo me na me ye man panyina kasa me ma me akogwa abokofo ni nyina akofo ado mama mo clear example sojani ba ko pe oni omo nku sojani anku police ni ti said ya bokofo na kunkum omo na mo free no sojani ba ko pe Mahama ena omuku no e wo denchiro ase fo mi si omo ani eden chen bokofo mo awi bam omo wo sika che boko na boko ni me se me ne ko school jede ene ntos ene kofi no omo kobo ba day no omo kodi ansa no matimia betua school fees so sa kwasiafo we o no mo no timi ku soja ni ko free o timi ku police ni ko free because Mahama kwasia ni aboa de nchiro bo ase ku foku soja ni ba ko pe IGP any akofo ado ma ye ko bu kromu ofo sese o mo nyina ko gu court Ghana ni bi anim ene de ntina moa we gu boko na mo no
almost me ku police ni na emo pese dane foolish because mu nyina mu ni twase mo yem wa NDC fo mo yem wa but in crane and crane ni mraso Chief Justice there ye de na court mu ni twase Chief Justice there ye den obviously you can't make your point with that insult na kwase ani bana jimi no me ni na tenam nya na dwo mama onyimi ya ka obebo kem tela krama ni pass omra me jimi Ghana for so be deport abra ono onye obia wasi ampanyi na oba na hwe no obi a onye obi ame de empana me yo ene me won say I am no power America ofe na boy wi ame me twi BMW me chele wo highway so me nya adwuma mo obi a I own I'm a businessman me esikani me nyi me America me ya adwuma me mako school me nim de or encyclopedic brains and I invest my money and the money cash flow and I'm enjoying being rich. Obviously was it any part more sure I get to every Jimmy my child send me a popular chill be out Ghana and to me bar me were restriction that my page so and to who say nipa back on there chase nipa 1,000 and until I make a say we are the whole Ghana baby drone because may the almighty nti say me bad life na so mu show the actual figures na nche say obi an hwe o ma me hwe o fe ko bi say obi a say e di asem na mkoka ne no a so obi a say si a table na ten na ofa ba bi o mo kana e di wan no mo de no e ye me a me dey NDC for mo an top no me no mo kama sem because o mo nim say NDC for de o mo kwasia e be ba be bo pa say obi me da Ghana for say or the training units because obi anim say na me ka bi man NDC for free kwa Ghana ni bia ni say me ka bi mom because na me nim so me nim yansa na me nim so me amwa enti na me no maba power mo si da bi magimi nti kana man na ono te obi basement no mako boni pass o magimi Ghana for say obe me deport to training units onya aboa enti Akufo-Addo den chirobo asefo Akufo-Addo sise o nyina kogu court e die ntina dwomama kwase ampanyi ntimi nkonsa abokofo ne machi police ni justice eni na busuanfo o ma wo yire wo ma obi ba ni police ni no enti boku ni kraman ni mfi ono mfa emranhye ni sem kum ni pa free na obi oten kan de oni mra so san kwase amra no eni adwuma o Ghana wo enti the law supposed to treat everybody equally enti mun kan che dwomama say the law supposed to treat everybody equally. And your mama or kwasi ampanyi ni oni NDC for nyina mu ni twasere mako se omusuro bokofo mo no omu ni twasere mako se omusuro bokofo nkwasiafo no omu ni twasere mako se obi won kan de se odi mra so but obi wo kuma se obi say you say I want my sister to marry you, she's a virgin. Are you sure she's a virgin? I am not crazy. No question a virgin. You have a number testament. Now me friend. What do you say? Come in Pegana for my Anna. Maybe I'm in Pecotcassia for you. Omo my name be my example. Say me my school be my biology or baby or Pecotcassia be or more overuse anybody no. And no Pecotcassia because scientifically no. Onya audio backward them before say unsa we grant me na se no I just say a wafo when you loop their phone and send it to me ba odo kwati na kwati kakraka ni nyina odisi ano na patratum no say do attempt so kwati so a onu mum na so power chew so why overuse body no me diablo for ma free bebrebe o ha me mkofia me video we say me diablo for ma free me ye dan me ntimi need that because to corona emie me try 1 week still na me got intimigram because nyina a virgin ba bibini ba odi ni koduru efie na odi si ani ana awuram atom trom osi o media man tehwe ukoti so a man sisa no man nko fast because oma overuse body no nya na asoma de say onfa body ni nko no mo overuse no and how is it your problem ti dem try ni you how is it your problem? Abrofo mani nyina e virgin because omo culture no bibi ni nko na jimi oto adada. Won say me koto ka me to mo na problem bam Germany for say me mfa nko mo branch ewo America. Me de call your mayama me free because e car dada nka this me call mechanic shop. Me kututu ya ska. Ama omo de normal figure shiship ba e brand new ti. Ne call say omo update omo upgrade omo nyesi capement ya bi omo e bibi ama me free because it comes with a lot of warranty. To cover idea unkofu overuse
now kofa dia kofu overuse awie na adekro ne sen ma problem a ofi me na me kan chose wagimi a wa onim so wagimi obviously the insult to the leaders are too much. We are in this in kwasi ampanyini eye oya se me di jo mama aboa na tem say o offer and a police ni ana offer na soldier ni and o ye den kurobi mu fo dem rasho mu nsem no makuni free and am ampanyini kwasi ampanyini na pretend say on tie see e bokofo mo na iku police for on tie say you no kwasi ampanyini no o ma pretend say omonti kasamri say by now 2 weeks ago say news about that say victims criminals now go to police for ni to ya chi omna dada say police ni yeto ni to na foolish case ya bisa won say Ghana ni a onye police ni Ghana ni oni aban mu Ghana ni a oni abusuani bia wa ban mu obi koku na be dan a foolish case. And what kind of country are we building? One ya meche no entiman panyin o yekwasea emra ntimi di akosia entimi ni ya edi ya entimi ni adwoa eye nkwasea mampanyin eye IGP na was dan pare na was wa kasa amiri wasesa the day no mtutuo no bo ka no ma ko besese o nyina kogu prison na dan pare te so na bokofo mu wari no mo ne na mo dan pare te so na do bo oni akofo ade te so na bokofo nkwasea fo no mo ne na mo corona time dan pare se ma sa mo obi ampi ko tre kura ntimi ampi oboko ko tre na ai jomama kwasia we aba no jiji omo so ana kwasia memete wo hwe omo se jiji criminals no mo menyini because me omo ka chem se omo nya jomama omo bebo ni tu akuno bokofo na ka chem enti se wo no wanye criminal no ono mfa ho se me criminal nim se we NDC ni we MPP ni o etuo no mo di ama omo na mo be ma sojafo agba awuraku mu agigi tuo na from se ma che o se bokofo no omo ne kapre omo nti se asantefo a omo wo nyapade no dabi se wo kwagigi tuo na omo nya sika nkototuo enti why they are no omo di koku obi ba tuo na ba omi akwase and taxpayers money total de koma omo no eno na ama omo di kumini pa enti se mo di sojafo bo awuraku mu no omo bo awuro obi akrom efie na omo gi tuo ni free ni sema why na koku obi bio dabi majiminti majamwa we na omkukuratu and make a chom say man prusi ni yonua boko ni sa ai munyina na mgu boko half of boko man prusi fu ni ai ni kusasi fu ni makọ boko akwa betoda ensuo kura keke no man prusi ni timi ko kusasi ni fie ko jinsuo boko asantefo ene bonofo entokwa me sa na boko ne man prusi fu de enete e homo ye the same group enti edientina mukumo because ba omi na Jimmy na odi tuo na bremo a enche se mo mfa nkokumo ba mahama kwasea no di tuo na di boni o di adi boni o maku police ni enti this is a fine case I say nkamu gina so e de reinforcement kwa gituo bi afro bi ansem de obejimi bia no ma boni tuo kuno de obejimi bia no ma china kotum no ma country na e peace da bi majimi ana mo afin ma pretend say monte say nkwasiafo atutrafo kuratu ezi mobile money ni ade nyina ntimi adwuma oboko area o because otwa omdi to ba bi so aji sika nyina no masan ku agu so nanti say the first say nipa ntimi tutu obo IGP kam kra or try so ku IGP no that right there no esenke ma IGP no woni minyansa ti say ayi adam pare aka o say ho na o chi nipa ndeko police station kotum ana omde o sisa mko na afre kromo ofo nyina hu say wo kojimi a wo be kwa akodam there be majimenti mu afin wow also they are still fighting but say me nim say your mama kwasea no what nation are you rebuilding oti your mind mu na enipa kumkum nipa ro eno am ka chem say sia no o pe nipa body nipa part a oba boko a Nigeria fo no nyina ba wonti say bia o ma misika na o pe nipa ti a ma ba wuro bi fie no ma kuno no ma tina brew no ma jimi sika ko di omo ye oboko no omo kum di paton because your mama boa no esuro boko fo nkwasiafo we what kind of leader are you calling yourself na kwasia oba chief justice ye me won den na me investigation team we investigating kwasia untim fa investigation team ko boko fo mu afin we ho wo ho enkon kwachira mu nyansa nkwachichi omo da bi but crying na enkrani ni mraso kumasi ni mraso na tani kwasi ampanyi no teboko de yenya no nkuni nua nkuni maame nkuni papa mama abusunya minister mom esu
na ye timanfo a yenso ye ni hwie no so ene yenso ye beye den wate ase timanfo ye te da kru na galamsey adurkoye no yenso de ye beye den minister no tenkran edi aduane papa enum su papa no ono mom esu na ye timanfo ne de ene se ye be wu abusua na minister wo tumi e command se galamsey en stop no wontumi wotu wona wosu abusua obeka ya eye bokun sensem ba ye atwene Jonas ebe fire John Dramani Mahama ema kum chacha ebe ye counter attack bi ono so ebe fire atwene Jonas na abusua and that ye finally eye reply no aba twene Jonas e the reply no ama eye kum chacha one ne boss John Dramani Mahama wa kambo mu wa ye ne sei wa kambo mu e na ode ama omumienu nyina na otia obehu say yes twene Jonas oyobia na no sei no ya wa fire kum chacha wa abusua enya fidi agwokra na yentie ne firement ne superment na obo kum chacha no edi matem ni twaase ne se mu ayi o ye ndisi ni ntia so ya bo mpe no kre na me ka cho se train na mu nyame shabroni on se train na mu no oro mai yari nyame shabroni me join highway na me ko New York kum chacha ni twaase ne na no ho femfem kwase mpanyin Yesu bia nkan kire no stomach pasta your mama mani sika wodi na fu nanam Steven ya mensa I say how are you doing bro? I'm doing so good man. I'm a kwaje me BMW no me empower no and I'm a chill highway vibe. I feel no my fix area now omo me see omo twini ma me more house power. I feel no my twini area I'm chill I'm enjoying being rich. Kum chacha ne ufi e come na de no no ojimi e come ani bre e come na di omo nyina come di omo stomach pasta obia ni wa o ye nyame adwuma nyame akasa kire no ye nyame difo a obesuso nipa kum so obi mkum nipa nko free da e wo wi ase ba bia ukum nipa e say yesi wabo kum even bible no kura obia ni okum nipa ko free what ya say ena obia kum nipa na dwomama kwase mpanyi ene yohonu nkwasiafo mi no ma pretend say omonte na ndc fo nkwasiafo ni nyina ebuga na wo support Jimmy we abra I dam pare na tiso akaban na kuro no ma boku kuro ni nyina dan empty boku adan be 50 pennies wono no maja o muso mu nyimi abra mbetimi akokuro no akọ ayi akọ ede akọ gituo na bro boys ni akire mu nyansa da bi dwo mama ya poanti waja o mu no mu jimi a na me fire na ati na it insult is too much uni twase ni pa na jimi no nyannan nipa na jimi no nyannan wa ya boa no nyannan your mama o show asifi your mama wa funu said ye yahu to kwase ampanyin kan boko osisi anam kwachi nipa boni fo no ma police ni no your mama kwase ampanyin obviously and these people bribe kum chacha so medi matem sa no mutie which Kevin Taylor boy say no mu dada de ko ka chen say o mejimi wa mom pen okure kwase selfish people and these MPP for na teso a ana obi akuk police ni kofi anka obi hu o ma no denden no de mu afiafia begu social media bedi atem but dwoma ama kwase ane de o ma pretend say normal obi nkum ni pan kofi na boku ni no o firi boku ho na okuni nua no mo sen wi ahe no obeba kuma ase obeba nkran no obestart ya beku mo memeti America tutu obo obi a ombebo otu aku anya sanso akoda prison forever anya dwoma ama na ebu America o Trump na ebu America wa obeba bi jimi bia ebu otu aku ana ase okodem dwoma ama nkwan na ekwahia bokofo mwa ekum ni pa oda oto pretend say ontie we ya poa enti wonto say ode ne kwahia ebeti investigation team so monko boko enkochi criminals ne de menya no me fire na wasia obi tinkran de yes chief justice ono nkokum nipa no ono nkokum nipa chief justice boni awaya bribe no majiji bribe nkum nipa ano de ya investigation team a suspending no ba bokofo mwa ne de ye ja mo so mo ne na mo muni twasere makuma ndisi fo nyina muni twasere makuma ndisi fo nyina da bia mba be gyina mo so mo ka se be gyamo jama mo yale muni twasere makuma and obviously suspending chief justice is not necessary so my Jimmy ade ahu hia na ye de be ma mo vote no monye eno say land minister na betena ho su say untumi se nsu kwasia
Medina Teman Kaka so be suspending untimi mining center. Almost says to a passenger for call, cost of poor Jimmy, who to us why and Quasia, Minister no one penny, or representative penny, or fresh soldier for his own beduachi, or free police on beduachi, Tiquasia, or be a galamsea, and the entina to us, we are bois. Ghana and Indians any chromosomes or to us. I know it makes sense because only power be out the bed, ever cost of pony per body phone. But Minister Buana Vetinaosu. And I'm not hit man, I dear China, Quasia cost of poor, but the much Jimmy. Oh, no, it is your mamma Quasia, what to me my instruction say. May suspend the Chief Justice, but to me my instruction say. Investigation team El Koboko. Only per boniform to a good police for you, I don't be good pleasing. That be what Jimmy. I know the hour pretend is on here. Only you know Quasia for me, you know. Now Quasia Mocas, mamma. And one quack slide, you'll be Kumni Panko Frio Manisuada. And found saying this, you are 9 people ruling. Ukumni Pa, we need justice. You have to be arrested. Until I'm never a Bassian ma fed and parry. Kobisa, the Omdia, a ifon. The Kobisa, the Omdia, a ifon, Omum Kusojani, Mahamano. Omuma Mahamano State Barrier, MPP, Oma Jimmy said the cry. Kumunipa no muma IGP no dampari ya house ku free that impossible you no kana mine no your mama nkwase afo mi no agime fo mi no na omo support crime timi de ombe ko position omo agime no do because man for man kwa ombe jana tamale fo so start e ko mo akumunipa na atie sitachiman obi hu ase Ghana nyina adane awudi fo kro timi de ombe ko position because we man panyin na obi kumunipa na kwase awuso criminal no ntimi man nkwache na we apoa man panyin na awubu no eno ase kire ne sen criminal na ku police ni wan ku Ghana ni individual kura wa ku police ni na ntimi start power me nkwache criminal na we kwase we aboa power no ntimi start police for ne ka kire me da bi anu ase me nwuma na me o kasa almost we a 30 minutes job you betimi abawura kuro bia maji obi afie. It is still you who knows your munche fear uniform. Mon pie macronum. Omontina police in mum, Yamano, Yambago to police in mum so. And a criminal mum and a num cronum free. Nap a police in India, Yamani Yambago, Yamahamani, you know, Quasiafwa. Ghana and Ibe Pan between Akukache police for say Mupia Mikumo. Nyaga you who know I Quasia for me, ya, Tama Mahama Teso, I Akufuado to cry, yes, or my Jimmy Motesono, but couldn't be to make us a police in Piame Kunada, be new yase. Could be anyhow, your mamma boy in Kwan as some more ways. And the stomach pastor to say, Kum Judge and the Munyano, ya boy, selfish man. Now, me we know, Paya me bonny say, Bokufuano, a police in Bayana. Paya me bonny say, Bokufuano. Omeden omotisi kumase ne nkran na omukum Ghana for na omunku kum chacha ne nkan because here and the person the two ne be ne so de be robo kumase ne nkran because say your mama ya boa ontimi me nkwaji tuo ne dia de no de be ko ma cho say hono munyi adwuma pepa bia ye adwuma ni kuro no je ne ade no mo ye omudo enti se mama mu tuo so mo fanku mu a omu de tuo ne be ba be de be ba be robo mo sima jimi na mo oman no yete wona pempanyine jimi sei na mampanyine ni police jimi sei ni so abra police for ne sem anya madwuma mo de mo instruction keke se o mo nwura kuro no anyi ji tuo ne keke na police for me no nkasa asema nka che me say omu hu type of amamu ama ebu ne kura bida omu hu bida because nipa na criminal kura tu wan kwaje odi bekum nipa de ntina am ye nkwaje mo ade ntina mo nkoro bogu kromo na mo nyituo na mo nchi criminals no ade ntina musuro boko ade deal na mahama kwasia no one bokofo no wa enu nti on pese ye beko akwachi nipa krokro ku police ni no omu nim nipa tutu ku police ni omu nim ni nyina police fo ni nim bibia ba se on mema order say mo nkona mo kwachi nipa kromfa no emra court no enu na dwomama boa ne pese obeye no enu nti na me fire back to back aboa no on pese obeye no police fo ni say a simple job ekura ne kese nuru kesano ne kese nuru kaswa ne kese nuru ai santase ne kese nuru abu akwa kuro ketekete tise boko a police fo ni betimi akobba wura obi afi agigitu ade ntina ma kwan mo yen kwagigitu no bone ben
any deal ben pa boni ben ade aye bokofo na ufi se kwadwo mutu no ba be kan magana fo amwani magu asentia usuro se mampanyini criminal na mo ma police fo ne order se monyiji tuo ni from nsem da bi magimi na mwa we mi yo mo adwuma because men twen na mo fatuo ni mra emekumkum nipa ukum nipa wi antime fa nkwane mabie enti criminal wakum nipa no ye ntina ho na criminal nya ho matoto police panyini tuo na me ko free police ni ba ko ka che se boy na otutu bo IGP ni kam no onim dan odam sisi ame no kasai omo de police for me en sakura bitima ko fa no ba se your mama buan be ma order say ana you no buan be ma because omo de order na ye adwuma omo nya order na omo ntime nko omo say no omo ye adwuma da say court ama rest court ama order say enkochi obi ana mampanyini no ana omo mpanyini omo general inspector na IGP na ma order say enkochi obi apart from that no police ni ntime fa ne pe enkochi criminal adi say wanya order to me free panyini ho enti omo ni babi omo nyina agu obi ko bokukuro no ketuwa bi na police for no local police for no bokofo na bi na o police tamalefo any man police for na bi police for won enti they know where their people live enti just order keka boy your mama ne yo no muwa mienu omo de be ma omo say mo nko na mo wura ha nko fa criminals no eno na ye asem na wagimisi a mampanyini no ye ni style be abusia we su ye de ye saka ya ye de aba som mo abusia ha GH kwabi media so message obe subscribe na wa share na wa like na wa turn notification bell no amma ye sene ye jai update bia etuma onso onsa ebe kabikete wose enye dodo no nwura makra bye bye.